Ini kilat meteor fit pakualam guys. Ya, anu adik aku. Mak nangku. Neng 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 benar. Mak lekas nak ditampar. Yang Pak Dayu biasa lah. Bisa tuh. Ikan citrobos, Mas. Bos. Yang itu apa mah? Hah? Itu man yan mo niya. Otak. Duh. Pak. Anggota Yoda mun kurang goreng, Mas.
pikiran, tapi kayo manginginan daw. Ngayon ko naman. Kok gulo ko mas. Musaw lang ko. Masa? Kok gulo rin lamangan ko. Sabo ya. Bo, mau ada iya kan? Nih siapa begini? Rang kurir nyong mam. Ko tako juga. Kisem jang na ano dan. Bicara. Raja tali na di Cebu mas. Jadi ya. Bisa lang kapila. Kung kada bisa ya. Hah? Bosan bitin ka la? Lima. Wag bagso, landing ah. Apa na? Aparo ko ning inano ro? India. Iki bahan lo kayak juga. Kere mau tampul kita kere man mulolo. Masa? Hubungan sama kita man mulolo. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Doni Asar. Salam sampai buru tuli buru sampai mikir tuli mikir. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten petotok. Sa apa namo suruh benakit dia? Kan mana?